Ifaranga ry'u Rwanda ryatangijwe mu w'igihumbi 1964 risimbura ifaranga ry'ubumwe bw'u Rwanda n'u Burundi ryakoreshwaga ubwo u Rwanda n'u Burundi byari igihugu kimwe muri leta ya gikoloni yiswe Rwanda Urundi. Urukurikirane rw'inote z'u Rwanda za mbere zatangiye gukwirakwizwa mu Rwanda kuva mu 1964 kugeza mu 1976. Inoti zasohotse hagati muri uyu mwaka, ku ruhande imbere zagaragaragaho ibendera ry'igihugu, ikarita y'igihugu ndetse n'intwaro z'igihugu, naho ku ruhande rw'inyuma zikagaragaraho vignette zitandukanye z'ahantu ndetse n'ibikorwa runaka by'ubuhinzi bigiye bitandukanye n'ubukungu. Mu mwaka w'1974 hasohotse amavugurura mashya ku noti ya 500. Hari hasanzwe hari intwaro z'igihugu, ku ruhande rw'imbere hasimbuzwa ifoto ya Habyarimana Juvenal yambaye imyenda ya gisirikare, gusa ariko ku ruhande rw'inyuma hagumishwaho umuhinzi wikoreye umusaruro ari mu murima. Ikindi kandi iyo note nta watermark cyangwa se ikirango yagiraga, gusa ariko yari ifite uburyo bw'umutekano bukomeye, uburyo kwigana byari bigoye cyane kandi bidashoboka. Mu mwaka w'1977 hagaragajwe n'amavugurura mashya mu mafaranga y'u Rwanda. Inoti ya 20 ndetse na 50 bihindurwa ibiceri, naho mu mwaka wakurikiye uyu nguyu inote y'ijana, 500, 1000 ndetse na 5 nazo zahindura ibishushanyo byaba biziriho, ku ruhande rw'imbere hashyirwaho inyamaswa zitandukanye, ibirango by'umuco nyarwanda, naho ku ruhande rw'inyuma hashyirwaho ibidukikije nka pariki ndetse n'amashyamba. Ikindi kandi inote zaje kuri iki gihe zaje zifite amabara menshi ugereranyije n'izazibanjirije. Mu mwaka w'1988 amafaranga y'u Rwanda yahinduriwe izina, akurwa ku izina amafaranga rikomoka ku izina ry'igifaransa franc bagenderagaho bakavuga amafaranga hatarimo a hagati ya f na r. Muri uyu mwaka rero nibwo ibi byahinduwe batangira gucapa inoti zanditseho amafaranga mu kinyarwanda cyuzuye. Mu mwaka w'1994 uruganda rwo mu Budage Gesek and Devrient rwatsindiye isoko ryo guprintinga amafaranga y'u Rwanda, rutangira guprintinga inote ziriho imisozi, amashyamba ndetse n'inyamaswa zitandukanye. Ikindi kandi izi note zahawe umutekano uteye imbere cyane, ndetse zihabwa n'ikirango cy'umutekano w'imara cyangwa se umutwe w'imara. Mu mwaka w'1998 hasohowe izindi note nshya zifite ibirango bitandukanye n'ibya mbere, zikaba zari zifite inyandiko ntoya ndetse n'ibirango by'umuco nyarwanda n'ubuhinzi bitandukanye n'ibya mbere. Muri 2003 harongeye hasohorwa izindi note nshya zisimbura izari zasohotse mu 1998. Izi note zaje zifite izina rya banki ryanditse mu kinyarwanda n'igifaransa, kandi riza zarahinduriwe umutekano zifitemo imirongo ya holographe, ndetse ijambo BNL riza ryanditswe mu buryo bwa electrotype butuma iri jambo rigaragara neza iyo rifatiye imbere y'urumuri. Muri 2013 inoti ya 500 yaravuguruwe ihabwa ibara ry'ubururu n'icyatsi, ndetse ku ruhande rw'imbere hagaragazwaho inka kugira ngo leta y'u Rwanda igaragaze ingufu mu kurandura imirire mibi. Iyi note kandi yagaragazaga abanyeshuri bari kuri mudasobwa ku ruhande rw'inyuma kugira ngo nabyo bigaragaze uburezi n'ikoranabuhanga. Izindi note zose zasohowe muri uyu mwaka zagumanye ibishushanyo byazo, gusa ariko zivugururirwa uburyo bw'umutekano. Muri 2019 undi muryango mushya w'inoti warasohotse, ari nazo ngubu ziri gukoreshwa. Zasohotse ziza zongera umutekano ndetse zifite uburambe buri hejuru kugira ngo hirindwe gusaza vuba. Muri izi zasohotse muri uyu mwaka, inoti ya 500 yarongeye irahindurirwa ibara, igirwa umukara n'umweru mu kugira ngo ijye itandukana n'inote y'igihumbi mu buryo bworoshye kuko byajyaga gusa. Negura iki kiganiro nifashishije urubuga banknotworld.com rubika amateka y'amafaranga ndetse n'ihindagurika mu mafaranga ryo mu isi. Uramutse ushaka kumenya amateka y'amafaranga y'ibihugu bitandukanye byoroshye, wasura urubuga. Ndi mwari muteze amatwi, nitwa Irumva Shadrack cyangwa se Chaba. Reka mbone no gushimira mbikuye ku mutima abantu bakoze subscribe kuri Nawamenye TV, ari nako nibutse abatarayikora kuyikora. Nkomeje kubifuriza kugira umunsi w'inzobe.